isang awit ng luha, at siyang papawin nito ay ang pag-asa ng umaga. At kahit anong tindi ng unos, at kahit anong tindi ng dilim, may isang inang nagmamatiyag, nagmamahal sa atin. Awit niya'y pag-ibig ng Diyos, tawag niya'y magbalik loob, turo niya'y buhay na ang
Florentino Mercado and family, Mr. and Mrs. Felipe Pineda and family, Arwan and family, Soriano Cunanan Miranda and family. Para king special intentions dari Fe Careon, John Jacob S. Careon. Yabetala po king panalangin tamo ring kaladwa dari Christopher Careon, Ernesto David, Simplicio Valenzuela, Sosimo Tolentino, Apolonia Tolentino, Dominga C. Galang, Asuncion Juan Calma, Remio and Corazon Ocampo, Herman and Marcela Between, Erlin Dawan, Eric Roque, Zenaida Elsa Julieta, kambedering sablang kaladwa king purgatorio.
King lagyo ning impa, po ning anak ang po ning Espiritu Santo, Amen. ing grasya ning ginutang Yesu Kristo, ing lugod ning Dios, ating pamakiyagom ning banal na Espiritu, manatili kay kayungan. At kekan timurin. Ngaya payabak po kay kayungan, Maya payabak po. masaya ay ning Aldo, uli na ning Aldo na ning Birhen, midalay banua. Taimik tamos saguli, sisyan la rin kay katamong kakulangan, lalo na, karetang pinandit etaya pinili ing banua. O dadayu tayong sarili tamo, king banua. At ganakan tamo, ing pamangailangan tamo, king pakalulu ning Dios. Iagkastang miyag nanagnan ing kapanisyan, Aminan ko, King Diyos, sa mapamakalulu, at kaya kayo kapatad, ing mikasala kong bina, King pamiisip pamangamano ang pampamanyapat King Marok, at King pamagtamad kong gawa, King Mayap, asukat ko sanang depat. Kasalanan kong mabayat, ulinita ipanika po ko kang Nona Mariang Kapilan man Birhen, karing sablang ang pong banal, at kaya kayo kapatad, inipanalangin niyo ko, King Diyos, sa ginutamo. ing Dios sa mayupayang tutu pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo. Idala na katangan sana king die alangang Amen.
Manalangin tamo. O Diyos na ginumi, delame banwa i Maria, kingkeyang katawan at kaladwa, ban makirake king lubos ng tagumpe Jesus, ay anak mo king kamatayan. Iti ulinan ning keti king yatu, mit mong kababan niyang sinuyo, king tangkamo, anting mumunang dili karing sinalpantayo. Ipagkalumuke kami, ingkayang kapagsadyan, manalig king kekang kaburian, bamong alupig, ing dewakan at kamatayan, ayat tsuke kami, at ataid alang kasasagkulan, kambe ng Maria, king tula mong alang angga. Itiyaduan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Pamamasang iba't king libro ning kapahayagan. Mibuklat ing templo na ning Diyos karin banwa, at ikit ke ing kaban alula na ning keyang kasunduan. Kanita lintoya king banwa, ing meto nga makapagmulalang tanda. Metong iyang babayi, makaimalan king aldo, at makatuklo babo na ning bulan. At atiniyang 12 batwin, ing koronang at tsuking buntok na. Malapit niyang manganak, inyasa sa singya, at kukulisak king pamiramdam na. Atin pang metong atanda, alinto king banwa, metong yang maragul at malutong dragon, atin yang 7 buntok at apulong sagu, balang buntok na atin yang korona. Keladkad na laning ikina, ring 3 dake karing batwin na ning banwa, at bildog na la king yato. Kay bat na nita, tinalakadya arapan na ning babaeng malapit ng manganak, baneng kanan ing anak kabud mi bayitya. At may nganak yang pungulalalaki ing babayi, dapot ating sinamsam king anak, at delane king Diyos at king kayang trono. Inga na kay ti mitagulaling yang maging ari karing sablang bansa, king kapamilataning pamalukang bakal, at tinipladya ing babayi, papunta king disyerto, king lugal asidyaning Diyos para keya. At dimdam ke ing meto nga siwalang masikan ay bat banwa, nga nang sinabi, dinatang naing pamagligtas na ning Diyos, pepakit na ne ing keyang upaya antimong ari, at ing upaya na ning keyang pangakristo. Ing amano na ning Ginoo. Salamat, King Diyos. King dane mong wanan, ingke kang reyna karineman, gintong dalise laring halahas na.
Makiramdam ka o babaeng maging reyna, tingiran mo ka kung amano, kekang kamag-anak at kekang kabalen, kekanalangan kalingwan. Bustan mong inglegwan mong tagle, yang pagnasaning ari, yaing ginumo inya pamintuan me. Mirasla kambening tula at saya, at delano king palasyo na ning ari. Pamamasang iba't king mumuna ng sulat San Pablo, karing tao Korinto. Ing katutuan, sinubliyang mebye i Kristo, at ya ing katunayan, king ding mete, sublila namang mye. Uling nung makananong king kapamilatanan ning meto nga tao, di natang ing kamatayan. King makanyan muna mang paralan, ing pamanyubling mye, datang king kapamilatan na ning metong ataw. Uling king pangayagom daring tao kang adan, metela. King makanyan muna mang paralan, ding tao sublilang mye, uli na ning pangayagom da kang Kristo. Dapot, ing balang metong king sarili ng kabilyan, i Kristo ing mumuna karing sabla. Kay bat detang makayagom kang Kristo, king oras na ning kayang panyatang. Kay bat nanita, datang na ing kawakasan, at sakupan na lang Kristo ring sablang mag-ari, manungkulan at makikayupayan, at ibyene ing kayarian ning Diyos ay pa. Uling sukat yang sumakop i Kristo, hanggang enala asambot ning Diyos, ding sablang kasalang na, at ibili lalam ng upaya. Ing katatawlian akasalang asambutan na, ya ing kamatayan. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. I Maria, midalaya banwa, at ding anghel ning Diyos, kinulisakla king tula. Ingino manatili kay kayo, At kekan timurin, pamamasa king maya pabalita, agpangkang San Lucas. ligaya keko o Ginoo.
King panahon na ito, ginayak kay Maria at marapal yang minta king metong abalen, king kabundukan ning Judea. Mintaya king balen ng Zacarias at dinina ning maya pa oras i Elizabeth. Inyang dimdam ng Elizabeth ing pamagmanano ng Maria, ginaloya ing anak king Atyana. At i Elizabeth mikatmuan king banal na espiritu, migsalita yang masikan nga na, mapalad ka karing sablang babay. Mapalad yan naman, inga na kami bayit keka. Makanano kong pengayin tuliran, ing dalawa na ako ninginduding ka na akong Ginoo. Uling kabuddimdam ko ing kekang pamagmanano, ginaloya ing anak, king atyan ko, king tula. Mapalad ka, uling paniwaran mo, king ing balita na kaya kaning Ginoo, mipaltuto. Nga ng Maria, ing puso ko pupuryane ing Ginoo, magsayaya ing kaladwa ko, uli na ning Diyos akakong kalapagligtas. Uling ena ko kelingwan, akong maluka ng alipan. Manibat ngeni, awsanda kong mapalad ding sablang tao, uli na ning mga ragula bage, adepatana ka na ako ning mayupayang Diyos. Banaling layuna, kalulunusan na laring makitakot kaya, karing sablang mitukituking lahi, inatyat ni ing mayupaya ng takde, at simbulat na la ring mga tasalub, ketang kapalalwan ning karelang nasa. Bigsak na la ring ari at karing karelang trono at ding at tsuking kababan ilang tinas na. Pepakabsya na la ring danupan karing mangaya pabage at pepalakwa na lang alang darala ring mabandi. Ti parana ing pangako na karing pipumpunan tamo at dinatangyo baning saupan ing Israel abalen na. Pepakita na ning pakalulu i Abraham ang ponding sablang palipina. At inabaya ning Maria i Elizabeth kilugdaring at lungbulan. Kay ba't nanita minuli ne. Ing mayap ng balita ning katang kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Yapin na yan. Ingaldo iti metong yang solemnidad, yang pekamatas diling selebrasyon king kekatamong liturgia. Solemnidad, fiesta, memorial, optional memorial. Nepo, ustong solemnidad ya obligato tamo pagselebran niyo. At deng solemnidad tungkol king misteryo na ning biyaning ginutang Yesu Kristo at ning Birhen Maria. At ngini pagmasusyan tayo, ing solemnidad na ning pangadalan na banwa ning Nona Birhen Maria. At lulamo rin ka na akong punto po. Bang kanito, ipamalino tayo ing kabalduga ning pangadalan na banwa ning Birhen Maria. Ing mumunayang bunga ing ginutamong Yesu Kristo. Kadwayang bunga ing Birhen Maria. Kay ba't
explica tayo in connection na ning kaban ning kasunduan at ing pamandalo na kang Elizabeth. At ing kakatlo, mekad, dagdagan niya ilistahan ko at lulalilista ko ng makanano mong tabanwa. Ining kakat namong pagmasusyan, yan, dekreto ng Pope Pio kalabing adwa, anyang 1950, November 1, kitang sulat ng Munificentissimus Deus, Munificentissimus Deus, makabaligoy ni Deus balo yan Diyos, Munificentissimus, maglapo a Diyos, the most bountiful God. Yang de-describe ng Pope Pius IV na nga nang sasabi da ing Immaculada Conception induning Diyos ing alangangang Birhen na Maria kay bat nang may pupus ing biyanagetiking yato midalayo katawan at kaladwa king banwang maligaya. King banwang maligaya. Kompleto ne ing biyaketing yato. Katawan at kaladwa midalaya banwa. Maralas deng panalagin tamo kaladwa lam ne. Alireng katawan. Pero ngeni deng katawan panalagin tala. Actually po ing piyesta na ning Birhen Mariang pangadalabanwa. Malwat ni. Kaya tayo pang bandang mapupusya in 6th century, i-Emperor Mauritius, sabi na, dinekreto na, August 15 niya, pagmasusyan, ing assumption ng Maria. Pero bakit naging obligado yamo 1950? King Roma, 7th century, 600s, kanitaya may practice, baka niyan talaga Santa Iglesia, mga bagal. In 50 years of practice, na yung kaya sapat, ban kanita, gawan niyang definitive, panwalan, gawan, ing metong kapaniwalan, ang giyampong ing Birhen ding Lourdes, kalwating investigasyon, in practice, nung 50 years siya mo sa aguliyam. Kaya Santa Iglesia, 100 years. Bayo mo apatunayan. Anyapin, si ini pila niyang centuries? 15 centuries? Intindihan tayo ngayon gamitan tala rin pamamasa nung nanoy kabaldugan, ning pangadala na ning Birhen Maria, King Banwa. Gamitan tayong mumuna kaduang pamamasa pam. Bisa? Yeah. Nga ning kaduang pamamasa ng San Pablo, Karintao, Korinto, ing katutuan sinubliang mebiay Kristo, at siya ing katunayan king ding mete, sublila namang mie. May walay kayong translation kapampangan itang mumunayang bunga, ing ginutamong Kristo, karetang metodtud, karetang mete. Bunin ang sabyan, yang mumunang diling menyambut king kamatayan. At San Pablo yung explicando, king ing pangasubli ng mebie, Kristo, king pangagising na, king pamanudtud, king pamanalakad na, king kamatayan. At inyang darake, kaya katamo. At inyang buring sabyan, kaya katamo. Nung mumuna yung diling bunga, ing ginutamong Kristo king kayang pangapasubling mebye, nanong burin ng sabyan, wari deng mumunang bunga, maulagalo. Neng ating mumunang bunga, ating tutuking kaduang bunga, ating katlo, ating kapat, ing mumunang bunga, garantyaya, na ating pangpupul adaratang. Ating pangtutuki, ma-harvest
So, ing pamamupul, garantyayo, king ating numabang asibayo. King pangasubli ng mebye ning ginutamong Yesu Kristo. Ing pangadalanan ng Birhen Maria. King banua, meging posible yamo, uling sinubli ang mebye ing ginutamong Yesu Kristo. Dong lawen yung larawan, at yung baboy ing ginutang Yesu Kristo, kadwaya ing Birhen Maria. I enlarge nga in picture. Malatiya mo yan. At yung baboy ing ginutamong Yesu Kristo. Miram pulayanan niyo ing Birhen Maria. So kaya be keng pupul dareng prutas. Ing mumunang prutas ing Ginoong Yesu Kristo. At ing Birhen Maria me kirake keng tagumpenan ing ginutamong Yesu Kristo ken tagumpenan ing kayang anak king kamatayan. Simbot ng Kristo ing kamatayan. At pepasublian ng miye ning ginutamong Yesu Kristo at mi dalaya naman banwo ing ginutamong Yesu Kristo. I Maria, ing Birhen Maria, me kirake kitang karanasana o milyari king biyanan ng ginutamong Yesu Kristo. Akakit yun na yung buri na sabihan nito. Nung yung Birhen Maria, mira kayanan niyo, king grasya ng pangasubling mebi at pamayitas banwo, itamo man. Pwede tam, malyari tam. Ing kakadwa, ing kaduang pamamasa nga na mibuklating templo na ning Dios karin banwa at ikit ke ing kaban alulanan na ning keyang kasunduan kaban ning kasunduan tabernakulo ning kasunduan tabernakulo ning kasunduan matuang tipan makanyanying larawan na ning kaban. Bala mo may itong iyang kaun, alahas, nung no ka rin kakabit mo rin mahulagang bage. At iti, ining kaban na ini, paganakani kay katamo, ing kaban o ing arko na ning kasunduan. Ing kaban, makalulan niya ing kasunduan. Nano ing kasunduan? Ako ing kaya kayong Diyos, kayo ing kaya kanakong balayan. That, o iting covenant, o iting kasunduan, o iting tipan. May kikasunduya ing Diyos, king kayang balayan. Uling balayan da kayo, eda kayo lakwan. Matuwang tipan. King bayong tipan, nino, ing ginutamong Yesu Kristo. Nga nang sasabi ning kekatamong Eucharistic prayer. O ining ka na akong tanggapan niya ka na, this is the chalice of my blood. Ing daya ning bayo at alanganggang tipan. Iya ing bayong tipan. At inipaganakane ing Aring David. Anyang iaring David, maging ari na ning Israel. Maging ari na ning Israel. Gewa ning Jerusalem. Anting capital na ning kayang kingdom. Dating capital at yung kataking Shiloh. At anyang gawa ning David, Haring David, ing Jerusalem, burino, ing arko ning kasunduan at yung Shiloh, idalani king Jerusalem. Anya nung basan may ing kadwa ng librong Samuel,
King chapter 6 kukwento ni nung makanano neng delang Haring David manibat Shilo hanggang Jerusalem ing arkuna ing kabanna ning tipan ngana tinipuno reng at 30,000 katao at delane papunta Jerusalem ing kaban ning tipan at kabang daralane gukuli sakla king tula magsayala teterak la lawin ni David yang bumunang dili kayong parada makanya ni gagawan tamo ng ating kuraldal ne po sasaya tamo ne hanggang ni nga tang lilimpon niya nga po Lourdes ne tetera kayo o magkanta masaya basta masaya yung daralane ing tabernakulo king Jerusalem ngini ing Birhen Maria mintaya manibat Nazaret hanggang Jerusalem kikita ni Zacarias at Elizabeth manibat Nazaret hanggang Jerusalem sa Guliyamo oning pwedeng dumalan sa Maria kitang libutan uling mi papatela ring Hudyo ang poreng Samaritano anyapin magdeturyo ing Birhen Maria papunta Jerusalem mga parumingguyang maglakad 147 kilometers manibat Bakulod ang Gabalintawak at magbalik ka Bakulod 60 kilometers manibat King San Fernando hanggang Balintawak waning dagdag tayong Bakulod maging 70-72 magbalik ka o iting lekara na ng Birhen Maria at nang maglakad-lakad nito grupo-grupo la kaya magdili-dili ing Birhen Maria at daralani king kaya nga tiyan ing bayong tipan ing ginutamo Yesu Kristo at kabud nga ng Elizabeth kabud dimdam kong ingke kang pamagmanano ginaloyeng anak kingatyan ko mesayaya king tula meglaka jay Maria kalupan ng David daralane ing matwang tipan ing Birhen Maria daralane ing bayong tipan matulaya naman meglakad at memye yung tula kareng disnana at nano pang gewanan ng Birhen Maria tinerak mo bigkan tayo ing magnificat ing puso ko ing kaladwa ko pagmaragul ni ing Diyos o iting kantana kaya ako kelingwan inantabayanan ako so i Maria kalupan ng David kirgane ing tipan ing kayang anak king mitmong tula ay niyang bisitane at pamatulane Elizabeth makipag diwang iya talaga layagya naman ng Birhen Maria balita ng milam na niya Elizabeth katwada na ninupureng matwagay kayo magnasa pang mi kayo na mga di kayo kang Santa Elizabeth at Zacarias pigkaluba na lang anak ning Diyos king karelang ketuan at meki pagdiwang iya kitang grasyang ito ing Birhen Maria at pegmarugul ne ing Diyos so David Maria magdalang tipan matwang tipan bayong tipan anyapin ngini kya aintindihan talaga keng litanya na ning anyang malatiko keng litanya ning Birhen Maria balegin tu at balegin tu ing Maria nga ako kabanning tipan ayan no litanya kabanning tipan ing balo kong kaban abiyas ang pondara
papakan kong sese manok kanita. Pero ang ini, ay dyan ke kaban ning tipan ing Birhen Maria. Dadalaneng matula ing bayong tipan ing ginutamong Yesu Kristo. Iya ing balamo container na ning bayong tipan. Ngeni, para kay katamo. Yan ay bisang galo. Galaw mo na princess. Yan. Atlong bagay. Ngayon kapiesta na ning pangadalanan ning Birhen Maria, king Banua. Atlong bagay panalangin tamo. Muna, ing kasalpantayanan, king pangasubli ng mebye ning ginutamong Yesu Kristo. Tutuyang sinubling mebye. Tinalakadya, iba't king kamatayan. Simbot ne ing kamatayan. Ing kapanwalan king pangasubli ng mebya ng ginutamong Yesu Kristo, magdalayang grasya king mabilog ayato. Nung nanong milyari kayo, milyari king Birhen Maria, malyari king sasalpantaya kayo. Mapalyari king sasalpantaya kayo. Yang mag-aral ko nga na ni Professor Mi, kapamilya na aning pangasubli ng mebya ng ginutamong Yesu Kristo, mi pabanalan. Ingay gana-gana, pati balakubak mo. Mi pabanalan nga. O iting grasya na ting pangasubling mebya. Ipanalangin tamo. Ing biye tamo, biyayang manyubling biye. Aliyo makamate. Kakadwa, nga na ning Pope Pius XII. Kay ba't nang kinompleto ning Birhen Maria ing bien na ketikniyato. Mita siya banwa. Ipanalangin tamo. Kumpletuan tamo ing kaya katamong biye ketikniyato. King biye matula at masaya. Ali malungkot. Ali magsimangot. Uling atin niyang katahid ito keng mga tlo. Nung daralan me, nung ing Birhen Maria dela ne ing bayong tipan, ing ginutamong Yesu Kristo, itamo mo naman, dalan tayo. Balang misang magkomunyon tamo, ing bayong tipan, keng katamong bi. Ing daralan tamo, ing ginutamong Yesu Kristo, ing bayong tipan, bayong kasunduan, nung daralame, ka pwedeng maging malungkot, ka pwedeng alang direksyon. Nune, maging matula ka, at samasan mo, ing kaya kang pamibiyay-biyay. Uling itang denga ito, ing biye papunta Banua. Ipanalangin tamong ing ginutamong Yesu Kristo, ipagkalub na kay katamo palagi ing grasya na ning Banua. Nakatamo lalako, panimanman, papunta Banua. Papuntang matas a biye. Papuntang masayang biye. Papuntang tutupad king kasunduanan ng Diyos. Ako yung kayong Diyos, ikayong kanakong balayan. Ako yung pastol, ikayong tupa, alang mawala kay kayo. Talakad na po ngayon, at ipasyag tayo kay katamong kasalpantayanan. Itamongan, sasalpantaya ko. Sasalpantaya ko, King Diyos, ibang lubos mayupaya. Lina lang King Banua ang pongyato, at kang Yesu Kristo ng anak ng bugto nga ginutamo. Pengagliking upaya ning banal Espiritu, mibait kang no na Mariang Birhen. Lina sa lalam ng upayang Poncio Pilato, mi pako king krus mete at mikutkut, tinipaya karing mete, king katlong aldo sinubli ang mebye, pepaitas siya Banua, makaluklok wananing Diyos ibang lubos mayupaya. Ibat ka rin, balik kaya naman keti, anmukom ka ring mabiyang pong mga mate, sasalpantaya ko king banal Espiritu, king banal kapulungan katolika, king pamisamakding banal, king pangapatawad na ring kasalanan, king pangasublirang ete,
at king bielanganga. Amen. King saup ng Mariang induta mo, miyabi-abi at among manalangin, king ipatang at yubanwo, ban balikda nakatang mit mong lugod, itang kayang talasuyo, at gawang mangangaragul abage kay katamo. Nga tamong manalangin, ginupakiramdaman me, ing kekang balayan. Ulitan tayo. Ginu pakiramdaman mengke kang balayan. Ban ing Ginu, ipakit na ing kayang lugod karing anggang matampang sinuyo kaya, at ing mamatawad ng pakalulu karing may kulang kaya, at king metong at metong. Manalangin taking Ginu. Ginu pakiramdaman mengke kang balayan. Ban ing Ginu, ipakit na ing kayang upaya, at ipaglalo no ring taong mapakumbaba, ang madadakurak, at ipayabot na kiyakatangan, ing luguran talat galangan. Manalangin taking Ginu. Ginu pakiramdaman mengke kang balayan. Ban ing Ginu, ibyen ang kiyakatamo ing kapagnasan, at sika ng tupad karing kayang amano, karing bieta mo aldoldo, king mitmong sigasig at saya. Manalangin taking Ginu. Ginu pakiramdaman mengke kang balayan. Ban ing Ginu, di na nakatang kamalayan, king kalukan din kiyakatang puso. Ban akat muna katamo, king kayang kamulog, pamananggap karing tao, at pamaglingap karing kalulo. Manalangin taking Ginu. Ginu pakiramdaman mengke kang balayan. Ban ing Ginu, daptan ng ating pakan karing danupan, at ipayabot karing tao, at karing masikanan na niting yato, ing ibyera king balang metong, ing karampatan ng dake, king bandina ning yato. Manalangin taking Ginu. Ginu pakiramdaman mengke kang balayan. Ban ing Ginu, idala na no ring anggang pakamalantang meyang unabye, king kayang karenan ning alanganggang ligaya. Manalangin taking Ginu. Ginu pakiramdaman mengke kang balayan. Tanggapan na sana ning Diyos ing kapasalamatan di Marian Lugto and family. Ipanalangin tala king Ginu. Ginu pakiramdaman mengke kang balayan. Ginuming Diyos, kaniting kapiesta ning pangadalan na Banuang Maria, ipanalangin ming katmuan mo kami karing sablang maya pabage, ban panuanan miya ing banal mong lagyo, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen.
Manalangin kay kapatad, baning kaya kayot ka na akong daon matanggap yo. Harapan ng Diyos, ipang mayupayang tutu. Tanggapan sa ning ginuiting daon karinggamat mo, king kapuriyan po ni kaligay ning lagyuna, king kasaplala, tamot ning mabilog ng banal na kapulungan. Oy paming miglalang, tanggapan mo sana iting pamag-ayin ming kasuywan keko, tinasme ing Birhen Maria king ligaya ning banwa, kapamilatan ding kayang panalangin, saupan mo keng magdulap keko, at may biye-biye king lugod mo. Itiyadoan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi, Amen. ing ginumanatili ake kayo, At kekan timurin, yat nayo ring pusoyo, makayat na nala king Ginoo. salamatan tayong Diyos sa ginutamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matulid, ing pasalamatan takang parati at luman ka rin oy pa, Diyos kingalangang at lubos mayupaya, kapamilatan ng Yesu Kristong ginumi. Ngining midalaya banwaing Birhen ay induning Diyos, ing umpisa at larawan na ning Santa Iglesia king kayang kaganapan, mirinan kapanayan at kaligayan, ing pamakiyagom mi keko. Emo pepaboren, ing dumalan niyang kasiran, ing katawa ning Birhen, at migdala at sinese, king kekang anak, ing Ginoo ning sablang biye, king ligayan ning pamikatawan tao. Ulinita, kambering sablang koro ring angkel karin banwa, daralit ni ing kekang ligaya, layon makiabe alang tuknang babye kapurian keka, at ngaming kakanta. Banal mingid pa karapat dapat nakang kuriyan ning metoy yato, uling king kapamilatan ning kakang anak Yesu Kristong ginumi at king kayupayan ning Espiritu Santo, dininan mong biye at kabanalan ning sabla, alakang tuknang mamaus king kakang balayan, ban manibat king kayas nagdingaldo, angga king kayal bugna, ing dalise daon, biyang pangya bilang kapanyamban king lagyo mo. Ipa pagamuamumi ing pabanalan mula king Espiritu mo, deting ayin adaralami at darawon keko. Ban maging katawan at dayano ning ginuming ning kekang anak Yesu Kristong ginumi. Ay minutos ke kami, ban pagmasusyan miya iting Eukaristiya. Kanitang benging ni panganyayaya, kinwana ing tinape, pasalamatan nakat pinuri, piraso ne at binyene kaning kayang disipulos at ngano tanggapan niya iti ikongan at kananye iti ing kanakong katawan ami dahon para kay kayo. Makanyan mo naman kay bat ning apunan, kinwaning kalis, pasibayo na kang pasalamatan at pinuri, at binyene karing kayang disipulo nga no, tanggapan niya iti ikongan at minum ko kaniti.
Iti ing kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayo at alanganggang tipan, ami bubu para kaya kayo at para karing sablang tao, bangkit ami patawaran la ring kasalanan. Daptan nyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasyag tayong misteryo ng kasalbantayanan. Ipagaganakan mi ing kamatayan ing kay kanganak ame ngabus kay kami ing kayang maligayang pamanyubling mebye ating pamaytas na banwo kabang panayan mi ing panyatang ng pasibayo inyagaraon mi ko bilang kapasalamatan iting mabye at banal a sakripisyo. Balikdan mi ing yayayin ming kekang Santa Iglesia at lawan mi ing mi daon king sarili na pauli ning kamatayan no ikuan na kaming sinut keko, pagkalam mo, ing ikaming misulusulok ing kayang katawan at daya, mikatmuan kami king Espiritu Santo, at maging metong kaming katawan, metong mong Espiritu kang Kristo. Gawa na kesanang metong ayalangang kang daon keko, at papalyaryan na kaming mirakayanan king pimamanan ding kekang Santo, muna, kambenang Maria, kapilanman Birhen ay induning Diyos, kambenang San Jose, akayang esposo, kambering nuan mong apostol at maligayang martires, at ding sablang santo, paulining pamamilatan do, manalig kaming berinan kasaw pa nalang patanat king arapan mo. Ipaitisan ng ayin ning tangasut mikeko, mamungay ang kapayapan at kaligtasan, para king mabilog ayato. Pasiknangan me kasalpantayanan at lugod ing kekang Santa Iglesia, akasalukuyan maglakbe ketiking yato, kambening kekang Talasuyo, Ipapa Francisco, ing kekaming Asobispo, Florentino, ding sablang obispo at pari, ating mabilog mong balayan ay natbus ning kekang anak. Ipapakiramdaman mong mitmong pakaluluing panalangin na niting pamilyang pinulong mong marapkeko, lunusan mong mga tipunan ding sabla mong anak, nula pa man makasawot. Ganakan mula naman ding kapatid ming may angunabiye at ding sablang keko, may matulat, may muna, ketiking yato. Malugod mo sanang tanggapan king kekang kayarian, anong nuke manayang magkamit lubos, king ligaya mong alanganggo. King kapamilatan ng Kristong ginumi, aking ulin na pagkalumuking yato, king sablang bage, maya. King kapamilatan ng Kristo, kambenat kayo, ipang mayupayang tutu, kagum ning Espiritu Santo, pupurian dakat parangalan, manggaman king alangangga. Ngani malalangin tamong king ibatam matsubanwo, kari nga manong tiro na kaya katamo ning Ginoo.
ang Ginoo ang kita. Kami ang Panginoon. Ang Panginoon po, babae mo sa mga po. Panginoon niya ang Espiritu mo yan. Kaya ito dito na. Panginoon ang Espiritu mo yan. Gusto kaya yan. Panginoon mo ang Espiritu mo yan. Ikabos mo kami o ginuking sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi. Banking kasaupaning kay kang pakalulu, parati kaming nikabos king kasalanan at miligtas king sablang kaligaligan, kabang manianaya kami king maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yesu Kristong kay kaming talapangabos. O ginuming Yesu Kristo, sinabi ka rin kay kang apostoles, ing kapayapan lalakuan ko kay kayo, ing kapayapan ko babiya ko kay kayo. Emos sa babalikdan din kay kaming kasalanan, nunelawan mo, ing kasalpantayanan ing kay kay iglesia, at pamayapan may ampon bilugan, agpangking kaburian mo. Ika mabibiyat magari, manggamang king alanganga, ing kapayapan ing ginumantabi sa kapilan man kay kayo. Pagit namong ngeni, may kakami atong hamok yung kapayapan. Yung kordero ng Diyos, niyang nilalakoking kasalanan ng yato, mapalad na ring maiyaos para makisulo, ingapuna na ning Ginoo. Ginoo, kumatampang tanggap keka, dapat irgas niya nga mano mo, kumayap na ako. Antipo na para king pamakinabang. Aw sanda kong nuan ding sablang tao, paulining mga ragulabage, de patana kanako, ning mayupayang Diyos. Spiritual communion. Pasalamatan da ko Ginoo, banalay pa. Mayo payang tuto at talanganggang Diyos. Ngeni nga kumetong nga makasalanan, biryan mo kong sineseking kakamal-kamalan na katawan at dayaning ginoming Jesucristo ang anak mo. Paulining nano pamang pangayin tuliran ko, nun paulining maragol mong pakalolo. Ipanika po ko keka, kingiting banal ako munyon, sa makauli king kakong pangayatol at pangaparusa, nun magsilbiya sanang maging kapatawaran at kaligtasan ko.
Amen. Manalangin kamo. O Ginoo, kesa nang tatanggap kaniting sakramento ning kaligtasan, ni patnubayan kesa nang papunta king ligaya banwa, kapamilatan ding panalangin ning Birhen Maria. Itiyaduan mi, king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Mitatag na ako pong malating grupo at technical working group para i-review ya, i-revise at i-update
ing statutes na ning Our Lady of Lourdes Shrine. Napon o karenin tuto king Aldo, pulungan pula. Napon may submit la pong resignation deng Rectoral Council at Finance Council at ang niyayaliwang pamuntok dareng organisasyon effective napon. Tatanggapan kaya po yung resignation da, pero tatalaga ko la as interim. Manatili ko kayong posisyon nyo until further notice. Ang aking ma-revise siya at may approve yung statutes na ng Archdiocesan Shrine of Our Lady of Lourdes. Okay? Hindi ka intindi mo? Opo. Alam mama ko? Alap. Kayo ko lalakwan? Sige, very good. Hindi naman natili kaya kayo. At kekan timuri. Bendisyonan na kayo ng Diyos sa mayupayang tutuwing ipa, ating anak, ating Espiritu Santo, Amen. ing misa mayari ne, umeko king kapayapan. Salamat, King Diyos.